Hello guys, welcome to my YouTube channel, Raven's Vlog. Now guys, kung po guys, so yung awaton ng lihok sa blast ng zumbis. Araw. Oh, yung giawat niyo. Pag. Oh, giawat niyo. Oh, awat niyo. Oh, giawat niyo. Ala. Araw. Oh, ala. Pag bundak niya guys, ino niya lata. Ano rin sa lata. Oh, awat niya yung gano. Oh, patay din siya, oh. Patay man ang kuwan, patay din siya. Oh, bangon na pa siya. Oh, hello. Oh. Ikaw man na. Let me. Ayo. Dada, it's not the one. Oh, that one na awat na. No, it's not. Sina? It's still. No. Yawat ba? Yawat. It's still. You change? Not the. What? What's still? What's still? Right there? Yeah. That one? Okay. Look, it's a monster. Hi. Oh, look. What's that though? What's that? What's that? What's that? Sino doon? Pangit man. Okay. What now? Plants ko na siya. Flower ko na siya. Sunflower ko na siya. The monster. Ay, mga monster na eat monster. Yawat, hindi ko yawat. Oh no. Hindi dyan ako. Okay. Ito po sa kamero. Bye-bye guys. No, again. Bye-bye guys na. Again. Tutulungan na. Magtanaw ni siya. Tanaw siya siya. Tawa rin dyan. Or magkuha na siya. Bye-bye na guys. Bye-bye. Look, bye-bye guys. No, again, guys. Ayan guys. Bye-bye na guys.